لە هەر جاکی بن دەم باش نادەمەیە پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر 6 و دەستپێکی دەژی سەرنووچە. بەرپرسی ئۆفیسا پەیوەندیە نیشتیمانیە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا سەعید عومەر دەبێژێ ڕژێمە بەشار لەسەد ژێ پێدێ خۆستیە دەبەرێن کوردی ڕادەست بکێ. لە باژارێ عەفرینە گروپێن چەکدار بە هەڵمەتەکە گرتنێ ڕابوون. ئیرۆ گەڕادهان یاسی تەنە لە سوچی دەست پێ دەکەی و شاندەی ناودەوڵەتیش بۆی سووریا ستیڤان دیمەستۆرە گەهشتە سوچی. صالح مسلم دەبێژێ ئەوەی ئیدلبێ ڕزگار بکەن. بەڵێ تەمەشمانێژە دووبارە سلااف زێ بولتەنێ بە نوچەکە لەزگین دەست پێ بکەم و ئەو ژی ئەوە گروپە برایەن مسلمانان گۆخوانە المسلمین بریاردان خواژێ کۆمیتا دەستوریە سووریە ڤەکشێنن دەخوێنێکە دەخوان مسلمین ڕاگاندن ژبەرک و کۆمیتا دەستوریە سووریە مافێن پێکاتێن تەبەیە سووریە و داخوازێن شۆڕەشێ بەرچاو ناگرێ و ڕێدەدێک و ڕژێ ماسەد ببێ بەشێک ژێ چارەسەریە سووریە و تقونەغا بە گوهێز دەژی هەبێ و هەروەهاش بەرک و چارەسەریەش بۆی سووریا هاتی پێشکەشکردن چارەسەریەکە لەشکریە لێ بناوێ سیاسیە ئەخوان مسلمین بریاردان و نوێنەرێن خواژێ کۆمیتا دەستوریە سووریە ڤەکشێنن. سەرکردەیەکی پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا ژە ئارکێرە ڕاگەاند و ڕژێمە ئەسەد ژێ پێدێ خۆست و دەڤەرێن ڕۆژاوای کوردستانê ڕادەستیوان بکەن. سەرکردەیەکی پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا دەبێژە کە ڕژیمە ئەسەد ji peyedê xwestiye deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê radest bikin. Duh roja yekşemê Saîd Amer berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji arkêra ragihand ku ew liv û tevgerên di navbera rejîma Esed û peyedê de rû didin nedanûstandinin wekû tê gotin ji ber ku berîniha deverên Rojavayê Kurdistanê birêkeftin hatibû radestkirin ji peyedê re. Ji bo berjewendiyên rejîmê bikin û ji ber ku rola peyedê di dema niha de nemaye, rejîma Esed ji wan xwestiye ku deverên Rojavayê Kurdistanê carek din radestîwan bikin. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Saîd Amer herwiha dazanîn ku rejîmê daxwaz ji şandeyê peyedê kiribû ku serdana şama paytexta Sûriye bikin ji ber ku di dema şoreş li Sûriyê hatibû rûdan, rejîma Esed nikarî tevahiya Sûriyê kontrol bike û ji ber wê yekê rêkeftinek li gel peyedê kir da ku peyedê bikarê rejîmê li deverên Kurdî rabin û ji ber ku di dema niha de krîza Sûriyê hîdî hîdî aram dibe, rejîma Esed banga peyedê kir da ku deverên Kurdî careke din radestîwan bikin. Berî demekî jî serokê rejîmê Beşar el-Esed diyar kir ku eger peyedê deverên Kurdî radestîwan nekin, wê şer li dijî wan bikin. Saîd Amer berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di dawiya gotina xwe de got ku peyedê nûnerayetiya Kurdan li deverên Rojavayê Kurdistanê nake û ew ku Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dixwazin mafê Kurdan di distûra Sûriya nû de hebe. جارێکە دن گروپên çekdariyên ku li Efrînê dimînin dest bi helmeteka girtinê derheqê welatiyên Kurd derabûn. Jêderên xwecihî ji nava bajarê Efrînê ji erkêra ragihandin ku şeva borî grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dermansazê Kurd yê bi navê Feqirî Xwediyê dermanxaneya di Milliya li Taqa el Mehmûdiye li Efrîna Rojavayê Kurdistanê girtin û berev cihekî nediyar ve revandin û teneha çarenivîsa wî nediyar e. هەر لە گۆری هەمان ژێدەران و دۆ دە ئەنجام هەڵمەتەکە گرتنەیەک و گروپێن چەکدار لە گوندەواری عەفرینێ پێ ڕابوون حەفت وڵاتیان کورد گرتن لێ پشتی و دوو براژێ گوندێ حەبۆیە بەسەر ناوچەیە ماباتەوە 3500 دۆلارên ئەمریکی دان وان گروپان ئەو سەربەست بەردان لێ هەر 5 کەسێن دن تەنەها گرتینە. پێلەکەن و ژێ ماڵباتێن کۆچبەرکردی ژێ پارێزگەه ئەدلبێ گەهشتن دەڤەرەکە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی ئەو ژی ژێبەر مەترسیە عێریشە کەڕژێمە ئەسەد بە پشتەوانیەکە رووسیە ئەو ماڵباتێن و بەرێ خوا دەدن عەفرینێ خۆ دەگەینن ماڵباتێن کەس و کارون ئەسیارن خۆیان غوڵتەیە ڕۆژهەڵاتێن بەرێ لە عەفرینێ هاتبوون بجەکرێن هەروەها و ژێبەر ئاستەنگێن گروپێن چەکداریان لە دەڤەرە بابێ دمینن ئەو ژی بەرێ خوا دەدن عەفرینێ. بریارە ئیرۆ دووشەمێ گەڕادەهانیا دانوستاندن ئەستانە دەربارەی سووریە لە سوودچی بە ئامادەبوونا نوێنەرێ هەر سێ وڵاتن گەران تۆر و شاندەرێ ناودەوڵەتی یە تایبەت ji بۆی سووریە ستیڤان دیمەستۆرە دەست پێ بکەیت. دوشاندا روسیایا کو ji heriyek ji cîgirê wezîrê derveyê Rûsyê Sergî
ویرشینین و روشکاری شاندر نافدولتی تایبت جبو سوریه ویتالی نعمکین و شاندر تایبت یه سروک روسیه الکساندر لاورنتیو لگل هجماره که پیسپور پکته گه سوچی و گوبشداری دگرا دهان یا استانا درباری سوریه لگل نونرین هر دو ولاتن ترکیه و ایران و هر دو شاندن رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه بکن. مالپر روسیه اليوم بلافکریه کوته پیش بینی کرن کدان و ساندرین استانا دگرا خوی دهان ده لسوچی دکزیه لسر انجام داویج پروسین جناورنا ترور لسوریه سرباری گنگشای روشا مرووی به تایبتی روشا دربدر و گرتیان بکن. یک جه اندام شاندا روسی جه آژانسا نوویسیا روسی را گهاند که گرادهان جدان و ساندرین استانا و مینا گرم بری به آنگو و دانو ساندرین آسایی به سربار کر که و دوی گریده همو پرسان ده چارچوبه پیشاته این داوین کل سر عرده رو دانه سوریه گنگشه بکن. او گو تجبر کوینو نرک جه کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران و بجداری دوی گریده بکه به کو شاندر نافدولتی تایبت جبو سوریه استیوان دیمستورا بجدار ببه او پروسه وگرا پنابرین سوریه جبو ولات وان گنگشه بکن. امان مالپرا روسی دازانین کو پیش بینیا بهتر اوه کو جیگرن وزیرن درو ین هر سی ولاتن گرانتور روسیا و ایران و ترکیه نونراتیا گرادهان یا دانوستاندرن استانا بکن. لیدیم ستورا و نونراتیا نتوانی گرتی بکه با آمدبونا تیم که جه پسپور نافدولتی جبو پیدا کرنا پشتوانیه که تکنیکی جه هر سی ولاتن گرانتون را نخواستم درباری دوسیا گرتیان. شاندر روسی ید نتوانی گرتی دل جنیف گینادی گاتیلوف بری آنها را گهاندو بو که دوی گرانو ده دانوستاندرین تایبت به شاندر نافدولتی جبو سوری استیوان دیمستورا را هبه. بریار ایرو دشمه دانوستاندرین آستانا ده درباری سوریه لسوچی دست ببکه و هجماره که هفدیتنین گرتی لسر آستا پسپوران وره پیک آنین. شانده نافدولتی جبوی سوریه استیوان دیمستورا گشت سوچی جبوی بجداری ده گرادهان یا دانوستاندرین آسیتانه درباره دوسیه سوریه او جوینا کو ایرو تل درخواستن و نره ولاتن گرانتور لسوریه کو جهر یک جه ترکیه و روسیه و ایران تده بجدارن. شانده روسیه به سروکاتی الکساندر لافرنتیف و سیدات اونال جالی ترکیه و بجدار دبیو حسن جابری انصاری جالی ایرانی و دیمستورا نونراتیا نتوین یگرتی دکیو لگل تیمکی جه پسپور نتوین یگرتی جبوی پیشکش کرنا آلیکاریین تکنیکی جوالاتین گرانتورا معدد بنو به تایبتی درباره گرتی و رواندی و بنچاف کردی و بندایان کو آلیکاری وی رمزی و لگلوی بجدار بی. یاساناس لزگین هدال گوت هبونا کرد و کانتوا دویل سوریه ده کمیته دستوریه نویا سوریه ده گلک لاوازه و ده بشکرنا جماره نونرانده به سرلاشن اپوزیسیون سوریه ده نداد پروریه که منصة موسكو تيدي منصة قاهرة تيدي ائتلاف تيدي مستقلين تيدانا فصائل مسلحة تيدانا مجلس وطني كردي تيدي أنجمان اجتماعي كردي تيدي اللي ميزنا تمثيل قلقي ضعيفة جدا وأمر آلي قانوني بدويش آلي قانوني با جبر رنجي قانوني حمت الشهادة هي ولو سياسي يجي بس رنجي قانوني تيدا هي اللي ميزنا تنها بقسمين سر ومجموعات فصائل ومنصات تيدا وائتلاف تيداني توازن خلل قلقي مزنة توازن حضوري ده هي جبر خاطي وقت تنها نيرينا نتويت داخويا كان تقول أم نتوادوانا سوري ده نتوادوا وقت سوري ده به هيئات فوضى جي جرجت قائمة نظام ده جي هبل نبس يعني يا معارضة ده يعني تنها يا معارضة ميزنة يا نظام ده سيستم ده بنير يا رجيمه بلقي تلي ميزنة بجم راسي كش ما نافي ونديارن كس نزا نافي وكيس بس از باورنا كم هنيك يه تمثيلا كردي حقيقي تدا بك يعني يد معارض قائمة هيئات تفاوض يا قدمان تصور جواب انجاد دونت يعني نها امي بينا قائمات دي مستوره اوجي ادار كفته كاشند كردي تدا هبن بس راسي كدجهاتي سياسي نها قائمات دي مستوره بقدمنه اعتبارنا كجهاتي سياسي او بلقي خلكي سيفيل دان تداني خلكي ن معارضه بلقي محسوبا سر معارضه سر اوبوزيسيون سر ريجيم بلقي محسوبا بس اعتبار بين جفاتا سيفيل يعني جفاتا سيفيل او نجهات السياسي جهات السياسي كيد مسلينه معارضه مسلينه ونظام جهات السياسي مسلينه جرج تمثيلا كردا قولنا توا يا دوانا جرج هر ديدن تمثيلك توازنك باش ده هبيا راستي نيرينا قانوني اللي ميزينه ك
هر کسی قانونی پاسپورش قانونی یاسا بزان به زانه انه دو کرد وقتی دو تیا حاضر بن اف دلیل انه قبولت کن انه تمثيلا وهالو بيان افسروك بري بارتيا كيتا ديمقراط بيدي صالح مسلم دبيجيك او جبوي شونا ادلبي امادنا واردوغان رادغينيك وش الي شكوري سر ادلبي ناي قبول كرن وجروبين چكدار خوش بو شهر امادت كن هفسروکی برای پارتیا یکیتی دموکرات پیده راگهاند کو او آمدن شر تروری لپارزگاه ادلبی بکن. دهمان دمیده سروک ترکیه داخویا کرن کو هر ایریشک ور سر ادلبی نای پجراندن. دلیدوانا که روزنامه‌وانی ده صالح مسلم هفسروکی برای پارتیا یکیتی دموکرات پیده د 29 ماه هفتان تکس کر کو او بجداری د شر ادلبی ده بکن. او بریار ویه او گوت رکفتن وان به فیمانی نافدولتی را شر تروریه. و هر هبونک جو گروپین تروریست لسر خاکا سوریه وقف و تهدیدک جوان را و سوریه و گل ویرایه و دوی شر وان ورک کرن. مسلم سربار کر کو گروپین لادلبینه هر گروپا کو شر وان لدور وان کرنه. هر وا همان گروپین کو عفرین داگیر کرنه. لو ما اوی به هر تشتکی جوان تی خواستن رابن و مترسی سر عفرین و همو خاکا سوریه راکن. جالی خوفه سروک ترکیه رجب طیب اردوغان بریا کوجلوتکای بریکس یا باجار جوهاسنبرگ یا باشور افریقای وره گوت که هر ایریشک جعالی رژیم سوریه وره سر پارزگاه ادلبه نای پجراندن و بالکشان سرویکی که خالین چافدری لوی دره هنه و او یک بهفشان خوی روسیه را گنگشه کریه. هر وها اردوغان آماجه پیکر که جبوتین خوستیه بریکارن پیویز دربار ایریشن سر ادلبه رابه و او یک نای پجراندن جبر که 12 خالین چافدری لشگری در دور ادلبه یین ترکیه هنه. بریا نهاجی سرکرده تفدم آلدار خلیل راگهانده بو که او بجداری دشار ادلبه ده بکن و او یک بوجه نراحتیا سیاستمدار و چافدران و گوتن که عفرین کردی به پیشکاری ج ادلب عربی بناف کرن و خواستن جوانین کرد باجاره که عربی ده ندن کشتن وک باجارین منبج رقا دیرازور و ترفعته. پارزگاه ادلبه دوی دم داویه ده دراوشکه تبلیغوی ده و هر دم بویارین کشتن رواندن و ترور کردن میدانی در حق چکدار سیویل و فرمانداران تنه انجام دان. لگور روانگاه سوریه مافی مروان کل هفاتنک نوورا گروپین چکدار ده جبو دوباره دامزراندن و بهزکرنا چکدارین خواه لجیر ناو چکدارین جیش الفتح ده هیا که او یک هاته پشتی گف و گوفاشین روسیه و رژیم اسد لسر باجیر لو ما آماده کاری جیره تینه کرن. اندامك كوميتا بيوندين دربي انجمن اجتماعية كورد اشكر دقيق وده سردانا انا كسيا داوود جبوي روسيا جاء انا كسر غوتيه دارجه ماسد جاردي وغاري دوران كردستان سوريا بريفا بيو حمي چقدارن لسوريا ودناواندا چقدارن يابكا كاريوان بداوي هاتيا پشتی 7 سالان جی شورش سوریه و همی قربانیان که ولاتیان کردستان سوریه دان و هنجی ددن سرباری سیاست و کریارن پیده لسر انجمن اجتماعی کردی و اندام و سرکرده نوی و دوزا کردی و کردان بگشتی جدما کو بو وکالت و زورا چکان دورن کردی بریوت بر ورنه دا تو آلی و تفگرا کردی کو در فتا زیرین بوب دست خستنا مافی کردان بدست بینن ایرو پیده هر تشترا دستی رژیم اسد کر. ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین دروی انجمن اجتماعی کردی لسوریه جه درکه مدیای کردی را اشکره کر کود سردان انجمن اجتماعی کردی یاداویده بو روسیه جه انا کسی را گوتیا کود رژیم اسد جارکدی وگر دورن کردستان سوریه بریوبه همی چکدارن لسوریه دناو وان ده چکدارن یپکی کارن وان بداوی هات. برو سربارگر گوت کو پیده او خونا بشکی جوالاتین روجاوای کردستانی و پشتی پیشکش کرنا خوینا جوانین کرد تولی همی قربانیان دن پیده او یک بر آویتی کر و به مرجوب آسانی هر تشت را دستی رژیمه کر دی او یک توبان دوری لسر خباتا انا کسی ناکا و انجمان اجتماعی کردی دی خباتا خواه بردوان بکا برین حاجی به 10 سالان انا کسی دیجی رژیم اسد کار کریا سرباری دبردوامی سیاست و کریارن پیده جرواندن کوچبر کرن کشتن و ستمکاریا لسر کردان سباند بو انجمن و پارتی نوی را نوستان و وگرا رژیم جی وید بن سرپرشتیه که ناو دولتی دبه و ایدی رژیم هاو دکارا مینا بره ستمکاری لسر کردان بکه. درباره رکفتنین پیده و رژیم اسد ده هفته ها بوریده شانده که انجمن سوریه دموکراتیک مسد یا سر به پیده و به سروکاتی الهام احمد و درار به رژیم اسد رجویان و لسر پلان رادست کرنا حرما کردستان سوریه رکفتنا خواه بداوی آنین و تنی رگهاندنا کردی بحثا ویکی کر بیکو مدیای رژیم اسد یک داخویانی درباری درخه. ده همان مجرا رکفتنو پیوندی و رادست کرنا دورین کردی بو رژیمه و وک نشانه که دوباره وگرا رژیم اسد بو دورین کردی پارتیای کیتیا دموکراتیک بریا دمکی ناوی اسایش اخواه گوهرتن
و گراندا مینا همان ناوی کو رژیم اسد بریا 2011 بکارتانی هر دوی درباره ده جدرن خوجهین سوری بریانها اشکره کربون کو سرکرده گشتی چکدار نیپکی سیپان همو لگل پارێزەری حەسەکی یە سەرب رێژیمێ و جڤیا بوو لە گۆری هەمان ژێدەران هەموو سۆزدا بوو پارێزەری حەسەکی گۆرەی لەبەر پەنابەرین کۆ دخوازن خۆش بۆ هەلبژارتنên 16 مەهابێ یەن ئەنجومانên خۆجەیی هەلبژێرن هەروها رێزان حەدۆژی ڕاوێژکارێ بەرێ ڕەگهاندنا چەکدارên یەپەگێ لە هەفدیتنەکێ لەگەل ڕۆژنامەیە ئەلوەتەن یا نزیکی رێژیمە ئەسەددا گوتبوو هەر دیالۆگ یان دانوستاندن دووری شامێ وەرەکردن وی لاواز به و هر هبونا لشکری لسوریه نل سرداخوازا رژیم به که حدو به حکومت شرعی بناف کر داگیر کریا مینا امریکا و فرانسا و ترکیه و گوجی کوی داخوازا هفدیتنه به سروک ولاتی خوره سروک بشار الاسد کریا و دیسان او دخوازا سروک خواه ببینه. د چارچوبه بجداری د برنامه جواد کلسر اکران ارکی هاته پخش کرن عبدالباسط حمود جگری سروک پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه راگاند کو نقشره نویا سوریه د بنسیانتوین گرتی ده ته دارشتنو نتوین گرتی ما فنتویا پکاتین سوریه برچا بگرنو ده خویا کرنجی کولاتن زلهز مافو دوزا گل کرد لروجاوای کردستان پشت کوهناکن پروسا چارەسەریە سیاسی نەلگۆری دلێ هەر کەسی هەلبەت هەر کەسێک چاوێ خۆ زۆربینە خۆ دەبێزێنێ لێ ئەس باوەرم قەدەر پێشەڕۆژە سووری دەبێ هەموو تش بێ بەرچافخستن پێکهاتەیە سووری کوردن عەرەبن ترکمانن ئاسوورینە عەلەوینە دروزن ڕەنگێ بێ دەولەتێ چاوە بێ ئاغاکردنا بێ دەولەتێ چاوە دەستوراوێ ئەوێ ئەوانە نەتیشتەکی ئەس بە گەشتبینم د پێشەڕۆژەکێدا بەرگ و قەدەرە بە هەمووە بابرا تێڕسماندن بن یەکیتیا سیوانە یەکیتیا نەتەوە ئیرۆ کریزە سووری دبن سیوانە یەکیتیا نەتەوە ئەوانە سەرکەفتنە کەش بۆنی پێشەڕۆژە سووری بۆنی پێشەڕۆژە پێکهاتەی سووری و تایبەتجی هەکەر ئەم کورد یەک دەست بە یەک هەلوەسبانە بێگومانی قەزنجێ کووردا خورتر بە لێ ئەز ناوێ دوێ ڕەشبینێ دامەژی و ئەو دەولەتێن ئیرۆ کریزە سووری 7 ساڵە مەشان نەممکنە پێکهاتەیە کۆک کورد وەک ئاسووری وەک ترومان با پێکهاتە بەرچاوە لێ ئەو دەولەتجی وێ چاوە بێ سێکولار یان وەک عەلمانیەت بێ یانی هەویەکە ئیسلامی بێ ئەو مەسەلە عەروبەیەتێ ئەو هەرچار نەبووی بەرگ و داخویانیا ڕیاددۆ دوێ سووریەکە هەموو نەتەو دوێ مافێڤانەتەوە گەرانتی بێ تایبەتجی ئەماژە بۆش بۆ مافێ گەلێک کورد وەک دۆزە گەلێک کرد دۆزەکە نیشتمانیە دوێ چارەسەر بێ و دووردەژی هاتیە ڕادەستی دێمستۆرە 12 خاڵێ گۆ دەستایە بلند پێشکەشی دەستۆرە کرێ گوتی ئەوە یەک مەرجعیە باگوتنایە و ئەوانەژی وەکمە گوت پێشەڕۆژێدا وێ بێ خویاکردن هەلبەت زەحمەتی هەنا ڕێنەول و هەسانیە و ئەف سکاترێنێ گوتمەشێ هەلبەت گەلک دانوستاندنێ زێدە هەنا و ئاواکردنا دەولەتەکە نوش سووریایی هەلبەت نەوێ هەسانیە سووریەکە بەرێ سووریەکە دیوێ ئاوابێ لێ چاوە ئاوابێ باوەریامدا بێ باندۆرا با دەولەتێ مەزوم تایبەت رووسیا و ئەمریکا نەممکنە بەر ئیران دخوازێ ئاواکی ترکیاجی دخوازێ ئاواکی دوێ ئەمنە ئیسرائیلجی بەربچاویە حسام الدین عواک افسر کشرم سوریه جدا ببو تولی قصده ببو پشترج چقدرن قصده سر به پیاده وجی جدا ببو و حال سر تکلیا دنابر ارجم و پیاده و جوین نوانین و داویه لشامین ویسیا حسام الدین عواک افسرکی کوجه چقدرن قصده بسر پیاده و جدا بو دما بوریده و حال سر تکلیا دنابر رژیم و پیاده و جوین وانی و داوی لشامه نویسیه اگاداری و کومنت لسر تشتن کو لروش آوای چه دبن یکمین تشت نه آلی امریکی و نه هیزن هف پیمانی داخواز کسی کی کریه کو نه و دروش من خو راکن یان جی بچن دیگر رژیم دانستاندنان بکن و به تایبەتی جی قصده و مسده کو جخوا او حوالبند وانی کونن دوامین تشت پیاده پرس و راویج بچه پارتی کی کردی یان پکاته کی دن ین دوری نکریه کو خو هفبار دبینه ده هرم پشتوانی و پالپشتیا به ایران تکلی خو به شامره دکه و لگوری وان لفو تفگراش دیکه افسره که بری رژیم حسام الدین عواک دبشکی دنیا گوتار خوده دبجا لیدوان و هفپیوین دجبر و نه لبر هیوین شاندا پیاده کو رژیم را نجیویانه و تنه افسره که به پلی عمید سی خوری را جیویابون و داخواز جوان هاتبو کرن کو هرمه دبن کنترول ویده رادست بکن و ایدی ارکیوان بر و داویده چه
و اف بخوار کفتنک بو د ناوبرا رژیم اسد و پککی ده پیشتر هاتبو امزکرن و ناواروک اویجی و ها د وی پیاده چکن خواه گران رادستی ناوند رژیم بکه و ناو اسایش خواه بگوره و بکه قوت امن داخلی و ریوبریا رادستی ابو رامی بکه و هیدی چکدارن پککی خواه روش آوای بکشینه و صبحه کی خلک روش آوای هشیار ببن و ببینن ریبندی رژیم لجهه پیادینه. بله تماشاوانەجاش بۆ گوتوبیجێکە بێتر لەسەر داوین بویەر و پێشاتێن سووریێ بە گشتین هادرێ سکایڤ مامۆستا مەحسن تاهر ئەندامێ پۆلیتبوریە پارتیا دموکراتا کوردستانی سووریا لەگەڵ منە. مامۆستا مەحسن دەمباش داوین بویەر دەست پێ بکەم وەکە نوچەکە بلەز دەست پێکا بولتنێدا مخواند ئەوژی ئەوە کۆخوان مسلمین خۆژێ کۆمیتا دەستوریە سووریێ ڤەکشاندن بە نەریناتە ئەv ڤەکشاندنە خوان مسلمین ژێ کۆمیتا دەستوریە سووریێ چواتەیەکە دەیانگۆ چ باندۆرەکە لێ وێ کۆمیتێتکە گەلۆ باندۆڕێ ئەرێنی بێ یان نەرێنی بێ بەێ دووبارە دەمباش ئەو بویەر زێدەی ئیرۆ هاتیە سێ ڕۆژە ئەو گوتن تێ مەدانێ وەک ئەخوان مسلمین پێک هاتەکەژ ئەتیلافێ بێژن خۆش دەستورێ کۆمیتا دەستورێ بەکشاندنە تێ واتێ ئەدبێژم ئەv ڕۆلا بێتر ڕۆلا هەرێمیە لەسەر ئەتیلافێ و تایبەت لەسەر ئەخوان مسلمینە ئەدبێژم ئەو بێتر ئەو سەدەما گۆ بووە بۆیەرا بەکشاندنێ آخر حتا ئیرۆژی ئەو مەسەلا دەستورێ هێ زەلالی ڕێبە نەچووە لێ تەنێ نافتێن گوتن دیتن دبن دیمستۆرا کۆمیتەکیوی هەیە هەروەسا تیلاف و ئەوژی کۆمیتەکی وا هەیە دەستا بلند ئەف مەسەلەیە هەمووژی هەیە دوارێ دەستپێکێ دەنا gelek ev lêkolîner jî dibêjin belkî ev mijara jî hêdî pût jî bibe serî nebê. Başa mamosta Mehsin pirsek divirde heye. Berî niha welatên zilhêz digotina opozisyonê ku hûn neyek dengin û neyek nerînin gazin jandkirin gelek hewldan heta ku yek girtin به یک او شان بیژن چون کو شاندا دانستانکار درست بو جالیا و دا کو دانستاندن لګر جما صد کې د ماسن نبدولتي لدې من هدا وکشانه لا شکی ج لا شی اپوزیسیون کو لا شکی سرکه جیا ج به کمیته دستوری دیسان نه بیژن جداهی که ناکوکه که بنا برا اپوزیسیون دو حلوستاوي ضعیفتر د بلا واستر د بلا همبر رجما صد ولی او پرسکی گرنگه شما به تیوی واتی اموی بیشن اگر اپسیون جفت دورت که جفت که او رو لکی سلبی هید مسئله ده لی از خوازم بروواجی بخوی ایدی او پرسگری که سوری دریا مسئله کومیتا و جواتا و مسئله دستوری بخوا او هیدی پاش ود چی او گرمبون جبو چه کرنا کومیتا و پیکانینا دستوری او گرمبون پاجی هیدی کم دبی نوک بری حتى رايا قشتينا بدولتي حتى او كسي سربرشتياوي او دولتي سربرشتياوي تكن يعني امريكان وروس هدي واقفجي هدي مثلا نهدي بواجه اولوياتها يعني مترسينك هيغو او مسألة دستوري او كارج بر ببي او كار فجي بجيب جينوي اجبركو هناك كاري ميداني لسرناب سوري دا چيد بن يعني جوا كاري جرينج يجوج عالية دستلاتا سوري الصالحيويتي وك بارزقها قنيطرة ودرعي تبلي شامي دبن يعني دستلاتا سوري هدي بهتر ميداني عالي لشكريب دسخبتيني جبر بيك يجي هناك معادلات انو لسر ميدانيتين تشيكره يا ديت فازم بيجم ايرو دسلات امادت كيجبو باكورو باغربي ادلبي او جرا حاضريات كي بويجي كنترول بكي وهذا براجي كنترول بكي جبر بيك ادبجم ايدي تشتل سر ميدانا شرد بين او بيجو ما رولاوي ويل مثلا ناب دولتي و او مساله جنيف و چيكرنا دستور باشا ما مستا محسن اگر وکاکو خوان مسلمین د خویان یا خود گوتنه و جبروان سدمان خو ج کمیته دستوری نونه خو وکشاندنه کود بهجه
کۆمیتا دەستوریە سووریا مافێن تەبایە پێکاتەین سووریە و داخوازن شۆڕەشێ بەرچاو ناگرێ ڕۆلت دێ ڕژێمە ئەسێدیژی کۆ دەچارنویسە سووریەدا یاک و ژێرەتێ نەخشاندن و پێشبینیکردن وێ بمینێ ڕۆڵەکە مەزن تێدا هەبێ و هەروەهات بێژێژی و ئەو چارەسەریاش بووی سووریە هاتی پێشکەشکردن چارەسەریەکە لەشکریە بەرژەوەندی ڕژێمە دێ بەس بناو سیاسیە ئەگەر هەیە کولاشندن ژیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە خۆشوێ کۆمیتێ بەکشن ئەگەر ڕاستە بڤی ڕەنگی بەکە کۆخوان مسلمین بێژن ئەو بێگومان ئەو داخوایانیاوە ما خوند ڕاستە ولۆت بێژن لێ ئەت بێژم ئەتکارم بکەم ئالیە پرۆپۆگەندا سیاسیدا ئەو بەیانناماوە لێ بلا ئەمۆژی زەلال بێژن ئۆپۆزیۆنجی وەک ڕجێمێ وەک هەموو ئێگۆت مەسەلەی سووریدا مژول دەبێن ڕۆلا ناودەوڵەتی ڕۆلا هەرێمی لەسەر واگەلکی گرنگە ئێدی ئەمکارن بێژن ئەگەر ڕاست بێ حتا ینی ڕەیاوە ینی بریارەوە سیاسی حتا ڕادەیەکی نەدەستێ وادەش بەربەیەکێ ئەف ئەجەندات دێ هەرێمی و ناودەوڵەتی گەلک تەسیراخوا گەلک ڕۆلاخوا دبێ بۆ یێرێدا دەبێت شخوا ئەو تشتێ خوانە گوتیە خوان مسلمینە بەیاننامە خۆدا وەک نەزەری تشتێکی درستە لێبەر ئەموێژی زاربن ئەو دەستپێکە شۆڕەشە سووری بۆ داوا هەرفاندنا ڕجێمێ بڕەنگەکی شێواکی سلمی ئەو پرۆپۆگەندا ئەو تشتێها ئێدی ئیرۆ نەما خەڵک شوێ دەرباز بووە لازم بێژم ڕەیا ناودەوڵەتیشی شوێ دەرباز بووە هەرێمیشی شوێ دەرباز بووە وەختێ دگوتن بەشار لە ئەسەد دەبێت جیوی نەمێنێت سووریدا وەختێ دگوتن دەبێ ڕجێمەکن و ئەو گاوێها هەنێکی پاشکەتنە ئیرۆ دەردۆرێ دەسەلاتا سووری چه عرب چه ترک چه ئەمریکان چه غەیری واژی گوتیە ئێدی دبێژن بلا بەشار ئەسەد سلووکێ خۆ بگەڕێ بەشار ئەسەد نا تەنێ بووە کەتی ئەجەنداتی وادا ئەنوێ بەشار الأسد تێک ببن و ڕژێما سووری بەهەرفین ژبەر بێکیش ئەخوان مسلمین ئاژی تێخواستن ڕێنی ناخوا بگەڕن خوێندنا خۆش واقع بگەڕن واقعک هاتیە گوهرتن سووریدا نەوەک دەستپێکا 2011دا ئیرۆ ئەم 2010دەنا واقع سووری ئالیە ناپخۆییدا ئالیە هەندرویدا هاتیە گوهرتن و هەنێک گوهرتن ئالیە ناودەوڵەتی دەژیت ئالیە ڕجێما سووری داهاتنا مەیدانی ئەس دیسا دەبێژم ئەخوان مسلمین ئەگەر وێ ئەجەنداتی خۆی بێت دەستپێکە 2011دا وا گوتنا بکەن پرۆژێ سیاسی و پێ باکەن ئەدبێژم هەنێک دووری واقعیەتێنە دەبێ ئەم تعاونێ واقع بکەن واقعکنو هاتیە مەیدانێ واقعکنود ئالیە سەر ئاستا ناودەوڵەتی چێ بووە چ مەسەلەی هەرێمی چ مەسەلەی ناودەوڵەتی خویایە مە ببێنە بێ ڕجێما سووری دەسەلاتا سووری دەما بێدا وێنەوەک خەڵکی سووری ئارادێ دخواست ڕجێمەک دەبێ هەرێ و هەلوەشێ خەڵکژی دەبێژن قوناغا بێ بدە خویا دەبێ ئەم ڕجێما بێ باشە مامۆستا مەحسن تەبایە شرۆڤەکارن سیاسی و بهترە ئەو ئالیەن ژێدەر بێژن و ئەف جارەنویسە ji بۆی سووریە یان و نەخشەڕەیان و ژێرە تێنویساندن دبەرژەوەندیا ڕژێمە ئەسەدەیە دەدەمەکیدا پێویستیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە بێکدەنگیە هەیە لە هەمبەر ڕژێمە ئەسد هینە بە زمانێ فەرمان دەئاخوێ و دەنگتکێ فەرمانێ بە ئالیەن ئۆپۆزیسیۆنێتکێ لە ڕۆژاوای کوردستانێ بێ لە باشوورێ سووریە دەرعا گۆتە فەرمان بە ئۆپۆزیسیۆنێ کرد و گوت و یان هونێ بە دەسەڵاتداریا ڕژێمێ رازی بن یان هونێ رازی بن هەردوو هەڵبژاردن ئەنگۆ هەردوو بژاردە هەر دوێ بە دەسەڵاتداریا ڕژێمێ رازی بن لە ڕۆژاوای کوردستانیژی دەداوین جوینە خۆدەک و شاندەک ژێ پێدێ سەرۆکاتی ئالام محەممەد چوبوو شامێ مخابراتێکی ئەم بێژن دابتێکی مخابرات هەوالگریا ڕژێمێ ژێرە فەرمان واکرد و ناوچەیان ڕۆژاوای کوردستانی ڕادەست بکن و چەکێن خۆی گرانژی ڕادەستی دەستگەهێن ئەولەهیا ڕژێمە ئەسد بکەن ڕژێمەکە بڤی ڕەنگی بێ وڵاتێن ناودەوڵەتی چارەنویسێکێ ئەنگۆ نەخشەرەیەکە نوژە سووریێرە دا درێژن بناریناتە ئەو نەخشەرەیە و وڵاتێن نادەوڵەتی بژن وێ لە سووریە بکە بە بوارە جەبجەکردنە دەوهی ناڕژێم بەهێزدا ڕۆژ بڕۆژ بەهێزتر دەبێت ئەو شخوا ئەو تشتێکی ڕاستە ئەم بێژن ڕجێم ئیرۆ وارێ مەیدانی دە لە شێریدا سەرکەفتنا دەستخۆڤەتینێ ینی دەبێ ئەم بێژن
يعني بما ونبما دبي ام بي مساله بزلالي بيجن ايرو وقت مقود هردو بارزقي جنوب سوريا يعني قبلي سوري قنيطره ودرعا بدس خبا علينا ايرو بري خدا باكر وبغرب ادلب جواجي او مساله او اليكا الي ديجي بر امويجي بيجن ايرو او تشتي دبن نتني رجيم خادكي نفسري خبا مساله دكي اريني الي ناب دولتي ديجي دبي مساله ده مثلا قبلي سوري درعا ودردوري بي او اوبوزيون امريكا واردن رعاتا ويتكر سرپرشتيا ويتكرن فعالي لوجستي بعالي حمو شيوا دعمو اريكاري بيرتكن لي اگر امريكا و اف اريني بمثلنا او كربان رجيم سوري نتكتوا دغرا دو دسخه نتاني بر ام فيجي بيجن جبر بي ام بيجن حمو آليا هناك ظروف هناك او بهتر الصالحي رجيم سوريتين بروجا روسي بهتر او جي خود ميدان ددغري لامريكا جي حتى راديكي برازينا نبي امريكانا او بويرشيبي يا دي جي اتخوازم بيجموا يا تكرم كر اجبو گفتگوی ويا ديالوكي برجيم سوري لشاميه داوي بوي حتى ايرو رجيم سوري شبا وقت قمانا من نحاز ديالو كرا تاني تخوازي مساجة رياض السلاتي او لكاري را بدي يان هناك وسيطة نيزيكي خورا دريكي قامشلو تينو دچن ايرو رجيم سوري بشتراس نكريا قو او وقت رجيم كي سياسي تيكليا بيكاتي سوري لچل لقامشلو چدر بي قامشلو يعني گفتگو بارد كن رجيم حطانها بسالة پشتراست نکریا لتنی وک آگاهی مال سر مسئله چونا ابراهیم قفطان و شانداوی گمانم سروکاتیا ابراهیم قفطان بو او شاند او سروک پارتیا سوریا پیشروش يعني او شون نا وقت جهتك سياسي وقت آگاهی جماديتنا بهتر دسلاتا امنيه ايدي تشجوارا قوتنا واش قوت يا موين زان لي اتخازم وقت تحليل بيجم رجيم سوري بي استا استا هي بهز دا جو شرط ومرجي اخوا بيجي بدي خلكنا بن شرط ومرجا دا ديالوج بكي افجي تي واتاي جورجيما سوري ايرو نحضر ديالوج را بهتر مساله ميداني ولشكري سركبي لتخازم مساجا داخلي وخارجي مساجا بدي خلكي بيجي الملتي خد بقرم وقت ديالوج كيدنا برامن ملتي من سوري باشا ما مستا محسن اگر وقت تداخل کردن هفکیشا چهار سرکردن کریزا سوریه به ویرنگی آلوزا بنالیناتا کیجا سیناریوی هری نزیکا کو لسر سوریه وری جاب جاکرنو بگشتی و بتایبتی روجاوای کردستانی اد بيجم مخابن او دسبيكاش يا مدقول شورش يشوا دما بشتي شش هيبه او شورش طابعي خوي شورشي در كتبو كاركي مسلح رجيم سامكر غير واجد تدخلات او مثلا شورشي هنا كي خلكيش بير كربو الوزي بو ناكوكيد نابرا سوري دا ايروجي او بروباغندا او شعارات او تشتيغو سلوغاني مد كولاني قامش لويان كولاني حتى درعا دهات الهلدان او سلوغان ايرو تيراوي ناكي برايا مدى او سلوغان ايدي وقتي ويجي شوا او ما ببي نبي او جي ناين يا بروجا بمانا من بروجا جو جي خبقري الميداني بروجا روسي تركي رجيم الى حد ما اي امريكي جي وبيرا والي كاربن لهنا بشرط مرجع امريكيه نمازات مثلا ايراني دا او لكاريا اسرائيل هناك امريكان وشرط مرجع دينن لبروجا روسي ما بين نتني تخمين دكن او دجي خدغري يعني سوتشي بريوي اسيتانا ام جهانا رقمها انها جمارها انها اجبا دانوستاندنا او بروجا روسيا اريكرنا انه مباشر امريكيه او جي خدغري اما مناطق خفض تصعيد ونزاجي افهموا بروجي روسيا حتى تشكرنا دستوري
ایرو اف پروژه روسی بو نه امریکی بو جبرکو جنیف بریار جنیف نه ویش دستور دست بیکن بریار جنیف او بون جگرتنا او سياسيه شام دست بكي دوره حكومتك انتقالي حمو صلاحياتها دست بكي دوره بشيسيا ورن مساله دستوري ودستوره كيف استفتاء سرشيبري باشا قالك سباس بيتر بروجا روسيا وبر ام بيجي زلال بيجن كيف ما بروجا روسي ايرود سوري داجي خدمه قالك سباس جبي مامستا محسن طاهر عندما بوليتبريا بارتيا ديمقراطيا كردستان سوريا كودريا سكايبا لقل من بو فاروق حاج مصطفى سروك دزگاه برچاو جبوی آزادیان و راگاندنه ده چارچوبه بشداریه ده برنامه جواد گودکو او مافین روسیا جبوی کردان پیشنیار کرنه به گشتی باشن لیدما به هرگولی لسروان پیشنیار راوستاندن تو مافی کردان نه نمسوکر کرن بيجم أبان دانا بعموميات باشن ليك وتوري تعبيرات سياسي أبدا باشن قانونية كيفي الجمعية ورا إسقاطات سياسي لسربكة وهي قانوني لسربكة تحق السرفة بندانا نينا ستاندر مثلا حطاكو أم ملاتك أم حق خبستين شكل الدولة وشكل النظام وبنفس الوقت حقوقي مكونات تيدا وحقوقي أفرادها ده خلال فردة تقادبيني حتى هذا قلتنا المبادئ عامة مبادئ هونيكو معارضة سربتك أز رست براسيش تلفزيون هين ترسى ما أول نقف دونزا بندين هونيكو هيئة الحكم هيئة التفاوضية أو الرياضة بيشكش كري أز هين برترسنكو مرجعية وكسن هون الدستوري روبالا أول لندن دي يعني روبالا لندن أبياجي قاتلة حطانها برنجك برا أم دائما تبرير غير قناكن أم هيرو ضد محطاك التاريخي نقطة انعطاف دهم هاج تازار جه ولاتین سوریه دبن اشکنجه ده زندان الرژیم ده جا سال 2011 وقتا نها جنا خوش دز دانه کو جوان جنو زاروک جهنه مالپارک سر به اپوزیسیون سوریه لیسک 8000 ولاتین سوریه یند بن اشکنجه ده جیان خوش دستانه بلاف کریه دنا واندا جنو زاروک او جیک مالباتی جهنه مالپارا زمان الوصل یا سر به اپوزیسیون سوریه لیسک 8000 کس یند زندان اسد دبن اشکنجه ده هاتنه ترور کرن بلگه کریه کوج 14 پارێزگahên سوریه هنه و هر ناوک بریکفت و روژا راگهاندنا ترور کرن وان چه دریا اشکنجه به یان ترور کرن میدانی به بلاف کریه او لیسته به الیکاریا ناواندا بلگه کرن بن پیکرنان لسوری هاتیه بدستخستن کو 7953 ناو جتمن جور به جور دناواندا 125 زاروک او 6 جن بدست سیخوریا رژیم یان شبیحه یان چکدارن به سر و هاتنه ترور کرن هروها دناوانده هجمارک جیک مالباته هنه وک باف و کوری وی هروها براین هف کو او ناف ج دسپیکا سال 2011 و تا 2018 هاتیه بلگه کرن کو 1119 قربانی سال 2012 2120 قربانی سال 2013 2276 قربانی سال 2014 1413 قربانی سال 2015 401 قربانی سال 2016 146 قربانی سال 2017 هروها 107 قربانی سال 2018 لگور مالپارا نوبوری بریارا سال 2018 سال هری زیده وره تومار کرن جبر کو هر دمکه رژیم اسد ناوین قربانیان جناوند ناسنامه را دشینه کو در دور 1000 ناوی بتن خلک داره یا شامینه هروها 105 ناو حسکینه 505 حلبینه 406 معظمه شامینه و بریا نهاجی نود ناو خلک حمای بون و سی در دور شامی بون هروها 25 ناو دورا کناکر یا در دور شامی بون لگور ویلستای کو ناوین هری بلند ج در دور شامی آنکو ریف دمشقن کو به 1856 ناوانه پشتره پارزگاه درعا به 1283 قربانیانه پارزگاه حمص 1253 قربانی پارزگاه شامی 807 قربانی پارزگاه حمای 762 قربانی پارزگاه ادلب 585 قربانی پارزگاه حلب 473 قربانی پارزگاه دیر زوره 405 قربانی پارزگاه لازقی 154 قربانی پارزگاه قنایترا 110 قربانی پارزگاه رقای 5 قربانی پارزگاه حسک 44 قربانی پارزگاه تارتوس کوپرانیا وانج دور بنیاز 28 قربانی و یا هریکین پارزگاه سویدا 23 قربانی جدسپیکا شورش سوریه سال 2011 و تا روزا وکا ایرو به هزاران کرد و عربان ونداینه و بیچاره نویسن و تو آگاهی و زانیاری سروان توننه
ڕەوانگە سووریا مافی مرۆڤان ڕاگەاند کو ئەڤە سێ ڕۆژن و بالەفرخانەیە حمێمیمیە لەشکری لێ گوندەوەرە لەسقی ژالیە بالەفرن بێ بالەفرڤەن بەتێ ئەرمەشکردن و دە ئەنجامدە زیانên مادیên مەزن ڕوودان بێ و تو زیانên جانی هەبن. ئەڤە سێم ڕۆژە بالەفرخانەیە حمێمیم یا لەشکری کۆ بنگەها لەشکری یا سەرەکەیە لە سووریە ji alê balafirên bê balafirvan ve tê armançkirin. Ranga Sûriyeyê mafê mirovan ragihand ku ev sê rojên û balafirxaneya hemêmîm a leşkerî ji alê balafirên bê balafirvan ve tê armançkirin. Kod 24 demijmêrên borî de dengê hejmareke teqînin bihêz lê devera Ceblê li gundawarê Lasqiyê hat bihîstin. Di dema hewla armançkirina bingeha hemêmîm ya leşkerî ya Rûsî li Sûriyê li gundawarê Lasqiyê ji alê balafirên bê balafirvan ve ku di encamê de ziyanên madî mezin rûdan wê ku tu ziyanên canî hebe. Amana rewangehê eşkere kir ku ji destpêka vê mehêve hejmara êrîşên ku hatine encamdan li ser bingeha hemêmîm ya leşkerî li Sûriyê digihêje 13 êrîşan ku di encama wan êrîşan de ziyanên madî mezin rûdan. Di bêstûyeke vê mehê de jî bingeha hemêmîm ya leşkerî biriya balafirên bê balafirvan rastî hejmareke êrîş hat. Ku sîstema berevaniya esmanî ya Rûsî rûbirûbûyê wan êrîşan kir û di encamê de hejmareke balafir anîne xwarê wê ku tu ziyanên canî bikevin. Eroha di 21 vê mehê de jî rewangeha Sûriya ya mafê mirovan ragihandibû ku lê devera Ceblê li gundewarê Lasqiyê hejmareke teqîn rûdan ji ber armançkirina bingeha hemêmîm ya leşkerî ji alê balafirên bê balafirvan ve. Eroha di 15 vê mehê de jî rewangehê belav kiribû ku berevaniyên esmanî Rûsî li gundewarê Lasqiyê careke din rastî êrîşan hat û di encamê de ziyanên madî mezin rûdan wê ku tu ziyanên canî bikevin. Eroha di heftê meha heftan de jî bi heman şêweyî bingeha hemêmîm ya leşkerî biriya balafirên bê balafirvan hate êrîşkirin ku ev êrîşa şeşan bû di heyama heftiyekê de. Wezareta Berevaniya Rûsya ragihan ku ji destpêka Pirasiya Rûsyayê de Sûriyeyê di sala 2015 betirî milyon û 200,000 penaberê Sûrî vegeriyane malên xwe. Rojnameya Krasnaya zifîzde ya Rûsî li ser zarê Wezareta Berevaniya Rûsyayê belav kir ku ji destpêka sala 2015 tenha derdora milyon û 200,000 penaberê Sûrî jê kampên penabere vegeriyane ser cihwarên xwe li ser dexwaza rejêma Sûriyê Beşar el-Esed welatê Rûsyê di destpêka sala 2015 de destêwerdan di Sûriyê de kir bi behaneya rûbirûbûna rêxistina tîrorîstî ya Daişê. Hêzên rejêma Esed û milîsiyên bêser ve bi top û mûşekan Rojavayê Gundarê Helebê armanc kir. Ajansa Qasûniya Nûçeyên belav kir ku îro hêzên rejîmî milîsiyên bi ser ve jê bingehên xwên leşkerî li her yek jê topxaneya Ramûsa û bendava Şixê dile li Rojavayê Başûrê Helebê hejmara gund û bajarokin li Rojavayê Gundarê Helebê kirine armanc di encamê de welatekî sivîl jiyana xweşdest da. Heman ajansê dezanîn ku ji aliyê xwe ve grûpên çekdariyên bêser opozisyona Sûriyê ve ku bersiv li ser êrişa rejêmê balafirxaneya Ramûsa armançkirin û di encamê de hejmarek ji çekdarên rejêmê birîndar ketin. Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê li hengiyeke taykwando hate li darxistin ji aliyê sê tîman ve mîna perwerdeyekê ku her sê heyvan tê li darxistin. سێ تیمên lîska taykwando li hengiyek li darxistin li bajarê Hesekê. Weke perwerdakê her sê mehan li bajarê Hesekê tê li darxistin. Ev çalakî wek neşatekî her sê meha pê radibin ixtîbarekê ji labar çê dikin di hindirê nadî de ev çalakî anka kesî pê rabûyê dibistana bazê taykwandoyê û yekîtiya xwendevan û ciwanê Kurdî Demokratî Kurdistanê ev çalakîya henê em her sê meha çê dikin her lacebek nas û çi mistewayek em wek ferîqekî ji hindirê nadî derxin gicahiz be bişarikîne di kişan çi bitûlê ê ji derve hebe ew bitûlenî ser mistewa Hesekê hebe ser ya mistewa Cumhuriyê wan jî hebe kar pê bişarikîne. Divê li hengiyê de yarîzan amade dibin ji bo li hengiyên berferehtir. Em vê bitûlê çê dikin ji bo misteweyat xwanê yani laceb ne sala xwe dimîn ciyê derib tê dimîne misteweya xwe nas nak
بس وقتها دركب جو كيدن ما تقولوا رغباي بيتر دبي تشيل جوي هي دردخه يعني همدري نادي دمين بهافالي خوان بليز نكار بس اما دركب بغريب اربليزه مستوياتي نخوانه دك تبي استنجيل سر ورزشي لدبستان وتيمين ورزشي لباجاري حسكي بردوامن دتشالاكين خده دار عبدو حسكي آرك بەرێ بە داوی هاتنە دووبارە سەرنووچە. بەرپرسی ئۆفیسا پەیوەندیان نیشتیمانیە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا سەعید عومەر دەبێژێ ڕژێمە بەشار لەسەد ژێ پێدێ خۆستیە دەبەرێن کوردی ڕادەست بکێ. لە باژارێ عەفرینە گروپێن چەکدار بە هەڵمەتەکە گرتنێ ڕابوون. ئیرۆ گەڕادهان یاسی تەنها لە سوچی دەست پێ دەکەی و شاندەی ناودەوڵەتیش بۆی سووریا ستیڤان دیمەستۆرا گەهشتە سوچی. ساڵح موسلم دەبێژێ ئەوەی ئیدلبێ ڕزگار بکەن. هەر شاد و بەختەوەر بن.